لا إله إلا الله حتى تخرج روحنا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما محمد إلا رسول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم فآمنوا بما أنزل على محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم إنك أنت العفو تحب العفو فاعف عنا يا رب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة الفاتحة كني سورة كيبي غني ونيندانا سورة ونيندانا كي سورة إلى آخره في ونيندانا أو قلي أتغنوا يعني إن تادا قرآن ما إن تادا يودنا هذا قرآن ما بس هونغو جبنا تهمي كني كلا سليني كني كن سباسماني أكتر نعتني يودنا هذا كم كمي بس أنا لا أسي كم كمون يقول يعني أكتر كرغني يودنا هذا وسندانا أكتر مني إنه هذا تيماندانا basana awo sere wasana watimma insu waktina de anya anda isalle o salle ga wono wase munyana ti akenga haranga mahoka hay ngana janda hotana kara amma ken kara salli ni kenta wasene anyerundi ina tara jarandindana nasa winya sahabanunda awa hirjunyatai Allah fa sallama ay mara hirjunyatai نما سنية الفاتحة يا عج كب أسجني واقلة السهرة بسنا الفاتحة أو وتن سجارنا أتو كبني إنتي نيرو به ساغا ساغين غونياني بسنا آية نيري يعني an sage nai an sallen su di masaga sagai aya su ga wadi a sokon ne ta hillo alhamdulillah rabbil alamin aru allah kanzan hubane arrahman arrahim ta hillo kanzan hubane malki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina ahin su hillo wal ma'nata ayanga ta hillo ayanga madin ayanga makka kibira nga saga ngete ki tafsiri me biya ho mo kana hinga jarene ya ay jalal dini mahalli kembolo ya wutu ara wutu kafu ya agara kinye wannan siya ara al-fatiha fasari atlagarna wutu baqarai na al-fatiha fasar gari monga alla ma alla kuta dangani ana timmandi kem balle aqra limalli ken abdurrahman suyutiya aqa waqana qillati jalaluddin ken sawura da kitawatu jalalaini yani jalaluddin al-mahalli ar jalaluddin as-suyuti yani igra suru baski lalim nu me ando himbe gan qaba am mo gonda alla halanda an sigranga dina gedi o ken kapanto ko aro nyana dinan dampe aro dampe ngonni himbe yagari ngatu sutura nyani aro nyana ga dinan sir qore dinan nyimbe sir qore ngeni aro nyana ga dinan nyimbe kallanka ko ngeni angana mu dinan nan ga kamundi kiyani isawra alimunu
serengdo himbe angani mogobe alla halando an digamendo an sigrande dina ni ken kapanto ko da karamo on kri Jalaluddin al-Mahalli ko ne awa iqralle mon gana Jalaluddin as-Suyuti ketwan Abdurrahman ketwan Abu Bakar mo ken gara wutu bakara ya nalik kata an gamuni da karamo nguturanga akana ga kinye kuda kitabe kisunya mogobani ya kasage qarina al-Fatiha fasar qari nya sawuni sawi galalini nusra khasu anwain al-Fatiha wadi matana gato aw honu di tasiko aw honu di tahillo ngasiza qalduro kuma kunda worn tabani naam tabana lasinga menan togodo hon kama balle ga dabari mogobe bokken anati basiya tabarrukan al-Fatiha min da ko ndengo ko komisa wala ko himbe me sabuda nan da yanga Makka ayanga Madina o kebe nariti tahillo irana kenya sabuda ba tabarrukan bih لأن فاتحة الكتاب وأمها وأساسها وكنزها ممكن أريد تهلو تسكيم دي باسيا إما باسيا تاسعها نعم ويدغان ساندي آية نيري يعني ولا بس ملان كهاي نتكني آية هنا نوا أولا ما كين كهاي مي أنا بس ملان كهاي أو آية نيري همينو غير أبوه يمينا أو آية نيري عاشرها أتو تمني كن تقول يعني نورون سلة تمرو بانني كن يعني أيوة نغاني دانا أتمرو هلني كن يعني تيغاندين سورا على كوفاندين سورا أتو تمرو سكني إنا تارا دواون سورا الفاتحة أتو تمرو نغتاني inati aywa o qarangundi sora alla nyaga yinga alla garo qarangundi mogobe alla garo qarangundi alla nyaga mogobe ken sora ngeni anna wutu basmala nga na alla tiga kebirenga na tiga nden saga ndikate kebi ango himbe mundu alla ma anna alla nyaga hinga duna khairi alla gara khairi ma qimpe da ho baniya andi alla nyaga na kinna mo alla da al-Fatiha kinu ya no qarangundi ke mo basa kemu wana woni ato tamudo karagani inati gundalle ma gon sora ato tamudo tumuni ina qiri tafwid hira kin yen sora komini di hindi mo gon sutna kin allai ato tamudo nyerundi ina tada nyaga nden sora ato tamudo segundi ina tada aywa al-Fatiha wa Qur'ana ma sura atto tamudo kabundi ina ta Qur'ana bahileme atto tambileni ina tada sallin sura nasabunya kembu sihin wadi أيوة الله قتي أيوة قسمت الصلاة الله قتي كده أو سلين تغني نغا نينكم النغا نايا تغدو هليا تغني باين نينك الله قلنا تغني باين نينكم من قلنا هو ينكم من دنگار كبينياغا كبيرنا كين نقمو كين نقمو الله قتي إلى sallin tagandi hilloyi iki honi tagandenga komen kalleni tagandenga komen ngani nyaga himbe ya kenna kallenga di bo kenya mo woni kankai sallin di komen ngotini alhamdulillah rabbil alamin tigandengo taga hon su kamandangani kenga ndanya alla nati en komen bay gadin tiga komen nati anke kamanyani duna nema logonten kama aro lagaran nema khirqintin kama nga ke gandanya kamanen nati an kamane nge komen pay gara tiganden saginga
ke gandanya komenga tini nge kamanyani barajinden ko tam marandananga Allah nati komendanga nge komendin tiga ko komenga nati nge kamambane yani ngawa ogawa batunu abane anogo demay mundunai Allah ta'ala nati andaran kallamunta ke birenga ke digamen ko ni ndin komenya ho ni ke ya batiye komenya o kenya na ana ko batunu ngi Allah de mai mundiye komenya o kenya na an kaba nyati ko bane Allah kebira kenin da ka hunwa kebira ngam komenga ra himbe nyaga kenga dangani komenga nati sallindi Allah o kanda killenga kentele mutengani kenga ni yemmun killenga anga nemandi kun kamma ntaro anga butu himbe nu kamma ntaro samunto nga komenga na kekoni Allah subhanahu wa ta'ala nati ku haiga ko ke ku woni nin ko memba ne akalle kesu unge on takenta kedi na kande mundu kille sire nema gumun kille nan kisi kille burenga buti yemma yemun kille kesu nin ko men yakbare agar himbe nyaga ho sire ke ya ke mun yana daga ni ya zawati awati suratu salat sallin sura ba Allah ta sallin tani hilloyi idi komen naga komen gara himbe nyaagi yere kenkine agara digamen ya ango nalli ora ni sallin tani hilloyi awro mani al-fatiha ko arake amati ruku ni wona kallenga amati sujudu ni wona kallenga amma sura ni go ara al-fatiha ya to ke sawra ila akhiri ti sallin sura Allah tinda sallin tani hilloyi ba agara ke sura ya ko ni kibira ila akhiri salatu salat ibra hon to onga boye kingo kitini ti an hanga boye بسم الله إذا قد التعوذ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كونه أكيد إن هنغاي القرآن قرآن عندي أنا خمو صلي نوني أنا خمو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أدعى من بسوغان دين تنغا وكل مغو بيغا سوغان دين الإمام مالك مغارو أبي حنيفة مغارو الشافعي مغا كي ننتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كي كل مغو تنغاي منولت الله يا بكا الشيطان تورانغا كينغاني لانغي هويا كينغاني جدو مرا هويا كي كل مغو إمام مالك دكيا سوغان دي أدو إمام أبو حنيفة عبد الإمام الشافعي رضي الله عنهم آمين ناس أبو يراوتو قرآن آيات بيغوتني فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم عند القرآن قرن الله مور يا رسول الله أن تنغي من الله مغا بكى الشيطان تورنا كينغني جدون رهويا أحمد تي ابن حنبل رضوان الله عليه كن مذهب جمو كويويا كنتي كركبي سغاندي أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من السميع العليم من كهي وكنت كيو كنا سغاني فانا دا كون كيم مودي آية تناكوني أعوذ بالله أن كونندي أمو إهليو كابا ميكندي كان آية نخان قاي فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم يا رسول الله تنغاي من لوتي الله ني هونسو مكانanga aya ni honsu tuwananga وكون مذهب غمون نغاتي دغامينغا غوتنا ونو الثوري ارو الاوزاعي كون غادي مذهب غمون نغوي لكن مذاهبهم شبه
munqadin kuma da habinu bon haro wantatini anyime aro nyime ntalatumi bo kun qati a'udhu billahi minash shaitanir rajim inna allaha huwas samiul alim o kunta anna kun kim modi wa kin alla fudinunga a'udhu billahi minash shaitanir rajim a'udhu billahi as-samiul alim minash shaitanir rajim adu ku qallek yani wa munna kuni hada marme batiyen laqamu yintingen amma sere so ma wari yon kolande nge qallinne ke mo serebe ga ma Kenya ti digaranta ma yalla duna yurwande ne o khilma ga arjanne ho ga sahaba ka alla faram sallallahu alaihi wasallam harban tay ngamma ganda sere bangiranda aw diga kilu hil kana nyana de ana pardo ken gadi na honya kedi pilotage do qotier ken ganda nyana andaro bambane yayi kempo sahante anda ken dabari al kamal lillah timen Allah ya dagani ho wontano tati mantin qana nyandu yagala nge khallike mo gomba ne yani kem palle ho honta srekin Allah ay ho tana wono kana sahantin ho no yime ken nan sahantan khallike har ina khallike sahantin ngani yo ngaba ganda antanya na doro ko te nyedi an tokoro bambane yayi ngamma kem bambane hasa na wara senu yenyo kendi nanti ke halle akuto su mi antini kenta kenta gemi الوسطية خير الأمور أواسطها أن تكون غنية ديار بامبان باتي ما نيان نيغالا كاتيكيم بالي هو تنسري وما سوقانا قوتي ميدي أسو قوتي ميدي أدو نجي قلم باني هالي هو سريه كون سوان بانا كي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أنا كل ما نسقي كويه كأني قارين أو دي قاري كأننا شافعية مثلا ما أو حنفية مثلا ما مالكية تنكو أهو سري أن قايدون على كبير سكاندي أن كنا يكون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أما ذهبون وكنا يكوننا أريد اللينكوني فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم أنكم ما حسن دام ذهبين ناسينو نتا كوتين سوكا مندنا ما يقوتي ميدي وما تيغانجي قلكي حلي هوت نتا سرك نياندي وكويا بروبليم ودنا رسيسا اسلام نون كما اسلام غوندي مشكله بيغا ونو هو هي ناسو قوتي ميدي وينجي قلكي حلي هو سري وسلام نلاو ndikين كما هم بوغي صاويا انو يكم صاويا انو توكو نغاني يدي اسورا نتارنو ميدي وان قلبي بيغانا وتغا ما وراني نقول تيكي حل هو سري انا يا شافعيه انا مالك ولا منا انا دي كسري انا حنفيه انا ابي حنيفه سنو ولا منا انا دي هو سري انا مالكي انا كتم ولا منا donc sere sugga wono alla faran balle adiga me hori ginadi ho walle adi naki ngara ngolani anan goliti kan hadi huwa sawab okeni lafusunu benunga wadi amma anke be gana kitenga ga lalimun bugabe ka ho nandi a'udhu billahi minash shaitanir rajim konne qur'ana qaranga nan da mustahabun yani aganda ni anta sallidi anga mundana qur'ana qara an wotin a'udhu billahi minash shaitanir rajim kenni ho qanun tinye la alimun po gabe gem kinyadi wana ko ihu gabe ken wureni besu daga me hibane di ken ko ken buwajin ko la besu daga me hibane di anya andai ata'u ken wotini ti ay ti mustahabu hede awa an ga mun ne ti wajibin yani tina sabunya kingra ko aya ke mo fa idza qara'ata alquran kibrin ya mare yani an anda qur'an ya kuni qaran illa murenya tan a'udhu billahi min kuni wajibin yani kin asaw khallina
wa ibn sirina ken wotini ti na'am siren ko ni wajibi nyen nga wajibi ya okay an ganda a'udhu billahi minash shaitanir rajim ko nan ngundi tabane ke birenga ti wajibi na ko kenu basa Allah ga tanga na anna ko an ne karna an ganda ko tabane ti wajibi na ko kenu ke birenga musahab na wala kay ken ngundi tenga anda ketala ken kada a fasar ke modi ken ibn sirina wa bukari ga musikiya hoti mustahabun yani hoti wajibin yani hoti na'am wajibin yani an wuni tabane bane ga na bugai bane akutin bo wajibi kare akutin mustahabun yani bu aya ke ko ni mo nyaw ke sukitin aya ke diga mbane ke fa iza qara'ata alquran ke suna kenya no gonde ke so kenya no gonde parce que wa ayamare ni won ngono kumpiti farray fa iza halatum fastadu hewla hijanu zugalati hiju nganayi me wona kanya neriga makke neriga ayna kamo ba wure ke laqe munana kita adiganda mo kemi ngabe mo qur'ana di mo kumbiti ana ga mun nandi awa hoya mo kemi ngabe ngono be aya ngana sehe aywa dinan dogotorno asare ngo kunyama kunyara wa koyno ya ke lamure ni kai ubien ke asare ngo kunyama Qur'ana yana su konde nga bezunda amogontu de nam famu yembe de hikrin ala ahadin nandi hulani gara ko bana nyime kembe nga awarni kan al ulama war rasikhun kunga na himbe koni kunga leyeni awarni mosi au genesa bon keni akide ada lafuzi me on ka wana nya kam pakati lalimu boga be koniti katam la kharangen jopa kinya na koni wakati nganno khayyu koni a kenti ke on gara famu mobe antla halle kharangen ngani anga wa koni bo dawuda ta'i kana akan madhabu kuma yayi ken kara kenya go ke ana gara famu mobe an tla wakati be ananga wa koni bo ibn sirina kana diga mu hilligadi a riwaya nyugo atanga na jopana a riwaya nyugo atanga na tla o yebringa mukana hagi akan diga mu hilliya masikoyimi o kita mangara toa nandi himbidi hibane alla fodi aw waqti akide besuri kalleko wa su aho grimo kontay kina buno on kita basmala ngai bismillahir rahmanir rahim aqahna kitin kangai الفاتحة دي الفاتحة تنادي قرآن قرآن دي أنغو سلين دي ما أنت سلين دي فاقسل فيا إذا ميسوغ يلي بسملا الفاتحة يواني و هنوتي يهو ما الفاتحة يوه يا هنوتي يهو أيوه أيوة أنيا الفاتحة يو أنيا سورة كتنسو كهمنتين بس أنا قبل مني sura sugande sahine annabu barai o wanyini ida basmalan sahana ka hay bo kebirenga lalim gabe koniti honuti ay al-fatiha kallen koni kenyu wani bo kebirenga baraa kahana kenyu aw anta kendi honuti ay al-fatiha koni ayyuwani wa sura kutun kahana ayyuwani bo kesu jamanga bendi باللوزعي أدو مالك دو أبو حنيفة كونغا ديارو كيبي يكون بسم الله الرحمن الرحيم كوني ليست آية من الفاتحة كنت الفاتحة آية وهي بسملة إمام مالكي أدو أبو حنيفة أدو الأوزعي أبو داود أو كندا كهي ولا من غيرها من السور وهاري سورة كتو بسملة أي وهي عندما أيوة سورة النمل قال لي كم قنيني القرآن يوي
kunti asa yimeni na fatan panchero sorando mena ado barke mundi sabura ti diga sendike me imam malkiti na sallen jopati bismillahir rahmanir rahim ya faridandi tikenni makruh nyei anga ira diga munda me sori baka ahmad ibn hanbali maga yalli al-fatiha yuwani wa aula ma al-fatiha yuwahe diga munda me sori baka ahmad hanbali maga kenni tayi atayuwani tayi atayuwahe kini basmala kini akitinga على كل الاختصار والشافعي كان دي واجب ني انا سلني عند اقرا ابو حنيفه كما سلني وفاتيني غني بسملا سلن وندي انا قرنا الفاتحه واجب ني انا قرنا سوران قرنا واجب ني مي شافعي دي الفاتحه قلني واجب ني مي سوران قلني واجب يا mais ko madhabin digam bangante kini basmala kini makruh nyei al-fatiha di sallin ngondi angana al-asmawi hay digamun nagati bega wala wi sikonni makruh nago kini mashhur kina digam bangante nga digame tanawono nandi mustahabu nyeni digame tanawono nandi aw gemme annako digame tanawono nandi wajibi nyeni يعني كودغا من نغتي ياو امال حبيندي بس ملان كونندي بسم الله الرحمن الرحيم ناقرا سلندي مكروه نياني هو قانون دي نياني او جيمي انانيا ادو واجب نياني شوفوا ماي وانا هيدومي واجب نياني او جيمي انانيا هو قانون دي نياني ما ديارو ماليندو او انتامو نامبوين كالنكا ماغوا ادو مكروه نياني ko digante nyani ke mbani anan wana makruh ke tono ken sabuda ba qaida ndanga te makruh ke islami go golle be nyana junubun tayanda balaja kan tayanda hadi al qaida angati makruh ke qonin denni fiqhin fanin gondi ke ngure yani angana ke golle nya baraje ntanda bo jurubun tanda rangana aljaiz ho digante nyani aw gemana nya angana nya baraje ngai gangana togono jurubun tanga ona nya angana nya baraje ntanda jurubun tanga me kega ta angana nya baraje nganda me angana togono jurubun tanga kenyi me bane sabran ngwana nya baraje ngwanda bokille makin o gandari kata o madhabin digan sikandinga ti hoqanun de yani hoqanun de ken to kanyani makruhunga ke wurin an ga anya baraje nganda me an ga to no ga o gandari on dari kata akan bunagi ga ti wajibi yani ke wurin an ga to no kendi kemma en se henga bende bakin umar habin ngadi sai na kin to adi kwa amma shafi maganga ma qarad gambani an salle masru wala wahid kinya shabu aga sabuni umar habin karam goyu gonyino awo bas malanya na gundondi wa khilafi itan ken imam madhhabi awa imam malik madhhabin kanan kenga o ko madhhabin digam bangandenya ni bismillahir rahmanir rahim konninni makruhunga ora korosi anga na haram kabarinya anwa bismillahir rahmanir rahim konni awa gundondi kebida mo fatiha karna aya kamboni ati sallibe me sori ngawadi ar me sori ganda sallibe di kanga sereni me soya ganta himbe de sereni ba ogu qalle hoti makruh nyani hoti awdigana hoti hoqanun nyani hoti wajibi nyani we imam shafi'i di anga ma qaran salimun qawlan wahidan
كبيرا من سوى كان تهيمي لك يسرني هكذا قال الشيخ خلقوا كورن دي أنا كذا سرنا عتيبي كنا عتي يقول بانياني عتوا كما حضرنا سزا إمام معزري رضي الله عنه هكذا بسم الله وكيو كيادي وسرعنا أنا فقيهن تبانا هيك بنا والله هي نادي هون غا واسدين نغني مغبى كلي 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 أما أكو أدو ناسيتان نغني كلي 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 ما أكو كم بوه تايوي لا كم بوه تايوي أنغرا أكو أنغا ديغارو فاس هبتي أنغرا تقولو أنغرا فاس هبتي كلي كلي انت اسلام غندي انتادي لا حرج في الدين وما جعلنا عليك في الدين من حرج انتادي شيخنا أحمد رحمه الله رضي الله عنه قال لمن وركتي عتي أقرمه أيوة أقول وصلنا المان بها اللي أنت بسم الله الرحمن الرحيم كني شوفوا معي عتوق شو رحمه الله أقول وصلنا المان بها اللي أنت بسم الله الرحمن الرحيم كني قال لما كيف بقى أطوارق يعني برلمين عتي و أو سيم من غانا سوال ثاني على سيم الله قصو نكون أنتي أسره agatla ati gindai hotana gantai sallen shartinundi aganta kum bononini masini ga halle an sallabate adi bisnar waran gonne ati agama ko ni fabasmil anta atangenna ko خلاص ata agama ko angenna ko arasimil la qoso na la qoso أقول لا واجب أديك إنه هو تناقوني كأنتي كيا هلا تسال هلا وهذه تربيتنا أقرأ مولين كواي نقرأني ونا كوفا مغسل لا كما أقولي أنجن ناكو نعم كيسوني تأدب معا كيسوني جيكو كنغاوني همينو غوا كوني باسكو هونو رايوندي انا نيك مونان قرا ايوا انا كو ترينكيني بونجي انا كو خارغي نجوبا كي قوا كومنا كوني مو سيكونا اني خالين كوني والما هونو او رايوندي انا ني قرني وقرنا رامبتي على الاستحباب كيني هونو وراينا مكدا نgendar na koni nan kuru nan kalligi ko kembira ko qarayna diga timi ke suni swanu nyani kuya wo jukun kinni na besu kitengine ke sunna koyo ya nandi mangara qara ay kembe mangara to ono ay kembe ku ho kalliga yima aga koni kundo angila dagirni ni nger dagirni asahante nyani kata yumman kenga sallallahu alaihi wa sallam وكيني بسملا كيتينغا كين تعوذ كيتينغا مفهوم؟ بسم الله بسم الله وقرن جبات الله تعالى توبر كنتينغا الرحمن دونا نيما لوغونتين كمانياني الرحيم لا غرا نيما كركرنتين كمانياني الحمد تيغاندينغو الله تعالى دغاني الرحمن لا دونا قلل لوغونتيني الله سبحانه وتعالى توغا بيني ها متنغا بك كبو اراكون خاصين يكون سربين دا درسي انغورو ارجنري ما سربين الله نياغتي الله اندو ونجابني اها
masrebe annaka min ahsaha aw angana kata agolini komi aw akoni mogobe on arjanna di bo kenni kun khasiyanga miaw wure he ti Allah to ngoni kumbane ga to go Allah asun to nyi awasu golina to duron tay arrahman Allah kilkin adunadi ken sabuda kahirin wasahan kitana aw hankan kitana aw naburen kitana aw honsu kitana dunadi na sabunya duna arrahman Allah ti to arrahman nema logon ten kama an nema be go yere amal jami'a wa shamila wal kullu minna muqdawdiqin fihi ala besu logo ala besu kinya o suwo tunyini Allah nemandi se zugo dunadi tago suga wadi arrahim ken nema krekrente ken wo krekrente la garaba ne pe akko mube agara kun sugandi niro kisiyen kandi ken arjanne arno ka hukuma ma tigati nema krekrente ho honta la gara neman kitana maganta himbe Allah gara ken ka hukum ya besu taktan serego jahannama wal iyaz billah arno gisne khanni mawono ani mantan anyanto ngana nyanto ngini bane tanyere sinato nganga wal iyaz billah sekoni bane no gondi gindanyi serengara o kalla ta tanyere ta jahannama dungiye ginda gara o kalla sekoni bane aw kalla ta tanyere to gabe gawai wal iyaz billah arno gisne arjanna كينياني دار القرار الله وقليل الرحيم الله سبحانه وتعالى أديك كمي هنيوي كمغا إرباني يا وردنا دي شوف عظيم أديك كم بني باني دابنو هنيني ميت كيني سوما دا غوني سوغا نلينغا يغنيرني دابنيني nanu haru iso illahi mumeya isu mumeya lemu hilli sikinai awi tambaka me na kombon kini suya ko ganda hoja au mulini mbaka kella kendi na sude kata baninga daba yare bi hadhihi arrahma yelinge lemu ani ke soni na soni ana buke ana rokeya bi hadhihi arrahma ki hinebane selinge lemu taminda ma tampilere mi gana ma aw here nyana na to ima qoro awi kambe ke ngunyini na ngunyi ni su isura wure wurondi anda kan kade aw wini jobi ni habakiya bi hadhihi arrahma akuten ta gabelo kabu tira saw ikomunda arjana karna kinu arjana mundu honga de هو الرحمن الرحيم بسم الله رب العالمين الله تعالى أياني تغهون سو قرون دانا تيني مانا العالم يعني كل ما سوى الله هو جعل الله يكين على العالم كبلا ونجي تغهون ناس أتي الرب على خيره بالرب معنى الربوبية لأنه هو المتولي بتربية الخلائق من ألفها إلى يائها هو غني قرون داني أنكني مجازا أو جمينا كان نادره أما المربي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى نكمون قرون لتنيما في الحقيقة كن الله تعالى سبحانه وتعالى ناوتو تغهو ألفون نغاورا ما يعني ناوتو جلي أنجو برا أرسلك من موتني gilli mallen kandi ana qorondi tadrijiyan mando ahatengo gemay mobe mango bakatay mobe aw saqatay aw gillite qasu nyerini wa kabuni wa tamuro banini wa ara wa saqa ara wa gilli ara watunu ara wa sahana ara wa gollini kengana nyime bakati wat kebe ana bugu killen ko yayi ana bugundi man sirem bay lemmen sirem bay sikanta di muhalin yani keme mbugu seren no gondi muhalin yani aw ya muhal aranta yana me waqo aw yana kana
kebla muhalinta ma Allah ga rahim ya muhalin o kuma o ngadi ho horantanya na aronya kembali kan tanya no c'est incroyable ya garin na lemme sara kilo nu sigi kilo na gati kilo bane incroyable arantanya no o ya ga ko nanya wal murabbi lemme kenda sare ayiga mo ko na ko ne asubi mo ko na ko ne Allah wa ko ne sine mon baranta sene amasa amanatu ke wa aw kunu lengi manatu anagen sare mon na gine aranta sene awatu no kamo dulle ñene daku ñene kiana lengi aranta ko ne ay mek ana goto honne ay mena kombo mundu ti duya akaya donc Allah yani al murabbi bo ken serunga dawanunga ibane o sarene serendi sarandini igorni himbe no gondi Allah wi itwa ko jundini igawa bakal limenga mo be imiya bakay igawa girni mo wa girni igo ternete mo wo ternete ke mo gondi igo kombo suge en koyne mo wa koyne ke mo gondi ibira mo ngani himbe iwa sereni dikenga kampi nyagani wa yiti kaman sita nyagani wa kusogo nyagande wa hori nyagande wa serendi ni Allah wal murabbi wa rabbul alamin ba hungar no bana hede wa hakal al ashjar yitu ngano ke mo gondi yitu ngano ire mun korondini iwi hakal toqidi yitu soko iwire mun korondini iwi hakal toqidi woro do hubre naga رب العالمين بسم الله الرحمن أكيني دونا نيما لوغن كمانا أياني لاغرا نيما كرغن كمانا أياني براجين دين كوتان تونكانا براجين دين كوتان خان كوتي لاغرا كوتا ini براجين دين كوتان كما تدين تدان أنغو تامبو بيرونينا أو تغنانا نعم لا غنا أنا همبينيا أو كنانا مي أوره كم بانيدي أي كوسرنا ني أو جيدني غدا دائما نقول لسلين همبينيا هو برينغا ما الله غنا يا هم كم بالي هو دكا بكينا ملك يوم الدين هو قرنا مالك يوم الدين نميم كينا ألف غراكانه أكان كرانكتني أصحنتني أقولين هربانتي abaga dangara ko mo be sirillanta hono hiliyana Allah ho gabe tunu galda sunyana o goro bangi be yire malki yawmiddin teno ko xalem ummati ma hotana qara ma hotana ummati hotana sire ga o kallege kana asahante nyeni aqulle nyeni awala ngalante nyeni on darna ko ti am pasukeya base on tagenta qoray بل أنا أتونا كين قاس سجى سجى نكين قاعد يقومون من أنت كنت أوري نحن في الأوسطية نغني ما نندي أغني هينو أيوة ملك أدو مالك أو عرب كنندي نكون ملك كي هنغنا قردا مالك يا شوفوا هو هيجي مالك لشيء ما hoy wono su kallengo anga ya mo anga huri mo wono hoy wona kallenga anta malikun la aha ante ngamma amma mi ngasi ngamma am pare ngamma an singa ngamma an telefoni ngamma anta malikun li kulli dhalik kisna nya kalleya al malik al haqiqi huwa allah nga al malik tunka hadha al lafz la yutlaq ala kullina osndaki likenga ora wotini tunka ko nyimen taga o ko jamanu huri qari مثلا المغرب ودي هناك ملك وتندو يكدي دي ona ta sita ona ta ti urwa donc besura o qilli ngume ngabeso anda qili tani urwa bakibira manandi malik kenya hangan qoreni nga baraje ngadi o gana digaro kille yoya wodni malik ko kem baraje nanga bay ba qur'an o yumman sallallahu alaihi wasallam angana haraf bane suqara ko sulta me o kinanga ko burta me o buru ngade bakanga bangati maliku anda alifun koni na ka hay kebira hosru tamme kem bayga ka hamma to kenni oga na digaro kile yoy ko ni na hanyi go wasuya
kem bal haranga bani ke mi ko ni kana wa ka kem godi maslan wonna tu himbeti malik yawmiddin wa himbeti malik yawmiddin asu sallen sa handenya ni asu ni qarankilen woyay atuqa qarankilu akana wono ko mi fiqh nu ngono mogobe ko mi tafsir nu ngono mogobe ko madhhab nu ngono mogobe qur'ana qarangano angane hona qur'ana qara ango yani yagala ko mi aywa so indaho ginango qarankilu nyamini meria ko mi fiqh ku tuana ngana ma alla gende ayare wanga on walla ge mo ko nyugonya on ma imam maliki khalle nyugonya on wala shafi'i khalle on wala hanbali khalle nyugonya ayare walla gende nga ayare ngoni wanga me akin yaga ngulani so indaho nyi donc wanga ni qur'ana qarna aqra riwaya bane kama ginanga ndamu na surun qarawundiya ngamu na surun qarawundi anna awanyamu na qur'ana qara ke riwaya kama angane ki aya wutu anna tlaqarina wutu anna tlaqarna wutu parce que anyi to da ngoni riwaya no sikinya kendi li ta'lim kem di basiya nganga maken ko ninya angwa ko qur'ana qara kundu nyi riwaya bane wutu anna qara ken kama kem balle qur'an to am payni ko mi aywa esenta honya sunu iyyaka anke alla baniyani na'budu ogawo ambatunu man na'budu ogawo ambani nagunu لأن العبادة أو العبادة على مكانني أو هنا باني نقول أو هنا بتينا يلانك الله باني نقول أم باني نقول أم باني نقول أم بتنو أنك الله باني يعني وقواني دي مندنو دي ما يمندنو كوي في الحقيقة الله سبحانه وتعالى أنك باني أنا مندني يبلا كيف كون دام مغسلين دي أنك نبيت كلنا أنا هو تنبتنو مني أنا دي ما يمندنو تنبغامني بسم الله الله وانياغنا أنه كندا كلنا كنغاني كلتلمونتي أو كي كنتني قلسره كل حزب بما لديه فرحون أي ورناكوني جماع بارتي غروبو غونو بيسو كونتانتي قلنا أنيا قلنتي أنجي مغانجي قلك ياسرين اهدنا الصراط الله يا قبل كينا كيني سواقو لتنارون تنغا يمين قري بيسوت نيجي خلي اسرين غارا ولا غلا اورن هيمبي كوني كين هوسرين هيمبي قللو كين لا جيمو كين وكل سرين كما ان قللو كين ما جيمو ارو نان قل كين لاندا ان يقل دمو تايدي غاسري بسم الله ati kenni yemmun killinyai anke Allah ga nemandi kunyi mu kamma wala ngoro kunyi kebe ko yidu baka kendi be so na ku kanange hulani Allah neman ya kamma aranya kundu o ko nemandi o waqirindi wa barkendi besu tini Allah neman ya kamma kebe nga harsa awa wala ngal nanda godo himbe بسم الله يو بوتي nga himiru kamandaro kunwa kebire nga kun takebugari kenne koy ho gani yahudiyai ari bogo raqe tanyere anda gamuni arubani bani senga na buwadi akuten tanyeren su maghdubun alaihim allati butiwre kebire nga ho go dambi ni kata yahudiya wuya nan same nabillahi isari yenkane isa gari igamato ngondi tai kebire nga ado himminu gama qur'ana musa da ngani kunyi bane sire kebira ken suka humande maghdubun alaihim Allah farenga di kenda ko tenya gonda dai imaga bismillah ay wandaro samundo ngaide kenni ko go dambini kata nasarandina nga Allah farelli yenkane Allah farengari igama dungeti Allah farenga ken suka humande isa awa karahalle isa sege halle astaghfirullah isa sege halle himbe rugati Allah ko menyeni Allah farenyeni Allah ra segendi amu kebirenga kun anda bu kunga abore sikoy na bogo na la manya tanyire no hilya donc Allah farelli halle ka ho ko madu kenda kensu ko monde dallun asu
aw gil nasaran sam daunwa an anda karamo qoren yimetirndi ko ni kamaninga aranda kata bane ko nanda amadi isa di ma anadi awa isa di ma aru hare aywa الرب وروح القدس والذات وكسمني كماني أرن يونك سنة أرو جات ni ibugo meranda aranta anta kata ho walli himbe garo jabu kinanga kusikidi na farqu bayna rabbi wazati wa ruhil qudus na farqu lilo mena na kala na walangala aranta estre be mi bati hondu andi kene samme ngamba de kemballe anga na mushrik ngirndi awle ke yitani ke jinnani wal ma ke saniyani aw ma ke tagahwani ñime ngan nasar aw gili samu dagunga ibati ho ñime randa ko nana na qur'ani amin alla duwan jabi ki amin kana alla fodike qur'ana yuhe alla fodike yel arabun kan ñime yime ani wa ma arabun kan ñime yime he anga diga mu hillo kendi ala kulli hal lughatun samiyya لغة بيودو قواتي لغة سامية أتا كونغني واني وإسلام أقول لي أو كوني يهوديا نمغا أو كوني نصارى نمغا أو كوني دينا دموتا نمغا أسوني كي لفظ زي آمين أو لقونيني أرنا دواو نجابي وكينا أوري آمين أقانا أو كيني أكوني أو الله فسكيا أرى مغنى يني ما أرى مغنى awrini kankay arna duwawu njaabi alla duwawu njaabi awrini kenga akoni mo amin na nunu ke dhammi daiman ya amin istajibu du'ana kunti ya amin istajibu du'ana kunti daiman anga gusunu kunti daiman anga fatahana bokina koni mo kana digam benu ko kende asuka mon demo ala hazfi taqdirat nahaw gumo ganyagato amma akide sallin nogondi aro sallin palle ondi angana alfatiha gana khare sallin nogondi wajibin yani an amina ko hondi mustahabun yani hondi bangain sallin ganai hondi gundon sallin ganai beswa konni bangain sallin ganai almahalangon akonni almamta konni hondi almamin akonni lakin yusirru bih agundana ya ngokum madhabini bangain salli almamin nati wala dhalin sabangain salli almahalango an kunti amin agawa gundono aganta bangadi man sabura duwawu nyani okuma habib mashhuru duwawu ngo gundini kembiti amina bane awa gundono yalli almamin ka awa konni na gundura ga batewa okuma habindi ma akenta konniya diga mu hillo kendi amma gundun garin ga nai almamin ga nati wala dhalin ay mutin amin almamin kalle yalli bangay ga nai akana wa konni na gundowa manta konni me qawlan almahallangun konni kunwa konni na gundowa alfatiha yugo he duwawu nyani okuma habib mashhuru duwawun su aw gunduniya ومذهب ونوغن دي آمين أوا كنا بانغادي parce que as-sahan den hadith binu gan sahanta anyi misirun guru makanem ko amina konninga almanga di wala dalin jamango din amin anwa kanem ko nan to mana kulate aw kenta mukina anyi wagu na de ini aminan konne aminan bangande amina bangani mbala ko kusuma me durgi kane bo baga la kusuma ke baga ku ho honda jongene ti salle biro e salati salle nyonkinga salle nyongi anganiya anna haram kabari nya anna al-fatiha qara riwaya sahante be ango kentu akara kendi amina al-fatiha yuwi base wala nyongi honda yuwi ana ruku'un timmandi na sujudun timmandi na awanne gamundi ma hawinya na i'tidalunya ayo assalamu alaikum
na kunna suron islam hana na alifun ka hay na sini ke sidda wani salle nyonkinga ala basmala ko agama ko kembo honde ngenange an karam wodi shamalati kagama ka fa basmal anta an genna ko هو ودنه هو لا أكون لسه مقدمة ينبغي لكل شهر في كل فن إذا كي أورا سورة كي الفاتحة سورة كي وتوبة نكى أوكي واسك النيرة تبرك سونغ جو كتاني لينجيا وامونا جبال لينجي بل الدران سونغ جو كتاني لينجيا وامونا جبال لينجي وكيس أورا سورة كي وتو نا بركة مني سورة تي سورة كي أرو كوتا كي نا جبال كمبلي درا غبي أونو لينجي أنكبا سرسوغا ورنو فني وفني دي sora ke go joppene honu fanni ke go joppene honu tammi be ya annan siri anga kentu kenya wo siki fanni lo anan nyana aga do qurandi kamma ifannindi yani awo dalle kamadi kunta muni maniya ango fanni ke gingenga ni kebe annan siri kentu no ado kebe ga wo an no gondi fanni ken no gondi annan kana kentu kona kiten sagundi akite sagundi ana fanni ke anna kentu anna qatanni mo fanni ke aywa ana ijidiyem bakado minnai fanni ke togo tumundi fanni ke mekkiten ni maniya wajibi nyene mustahabu nyene wa manni kam masala nuna fanni ken nogondi anna kentu fanni ke dambini katta koya mani fanni dambini ke ya mani nahanai anna kentu wa kembanni maniya kutami fanni o fanni angane ronadi kutami twadi hina gine agwa international Allah higo gine annaradi Allah higa ndak gine miga ani manna tono kebrenga tafsiri wa ke aywa fanni ke tafsirin awa afanni yani fanni yani yitenkite angana yitenkite ngana wa bugunan koro andek ni haqqi wen balonga aw kitikitu monin kibira kitikite sugono fannan min asli ash-shajara wa fannu ni yitenkite nga ago bugan haqqi be kibira tafsiri tuagun wo yani aru tuagun so laslibane nga ken yitenkite ke akenni yitenkite ni wayi tuagun yitenkitu ni awa iwo Allah taala sehim mananya tunu tai nga ogadina Allah sehim manantu yani hada marimin katudangi Allah sehim tuagundi ana kenya ko enanga de awre di mutlaqan Allah gawru himbe angro kenyi mai ai ho honda Allah kallentu maganda yime wa amma ma'anahu amma kebe gani amma nanga arabun kanen yime di ngai tafsiri amana ni maniya arabun kanen ni arige banga yinyi aro walangalai tafsiri nyani awre ni kenya bangandinde aro walangalandinde ko dangani Allah garaken ko ne kebrenga manna no gondi Qur'an ayanu nyaw tafsirin no gondi aywa ay manan famu mo kona kiten sakundira fil ilm kenya himbenu tam laha tambe kenga sabati to agundi kunya na ke mo kiten sakundi na wuti gilli farisinin kiyenga sallallahu alaihi wasallam nan liga wala lenki ko takeya kiyani dankanagun ala tahqiq kewren honu tafsirin kampe alla farenga na himbe ko honu ta kampe sahaba nunga honu di tabi'in as-salaf as-salih ala tahqiq ila huna anta kampene
إن كنت عالما راسخا أروينا يعني أني مرو بكي متون قلبي متون أنت بصيرين بقولي بشرط أن تكون عالما راسخا بشرط أن تكون عالما راسخا أتكين تحقيق نقوم ألقى الشيء قتيم غبي لا شهد الله أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط وأولو العلم هكذا الله ربانغاندي كين شهد الله يا نندي تومو باتي تونغاندا ميكي كبرنا أيوا أرو موتنا ورنا كولا غري aya ngorni nanti ngoro twalu nye ulama urrasikhin kumen tamde kinga sabati inde ken ngureni dawruhum kunga wala wa himbe nya harsa amanyime abbo ana demay mundunu kan kay tafsiru gimen nay wo tafsirin nyana ana demay mundunu kan faniya nangate golle kenyana القرآن يمي وقرآن يمي فسرني آية نيغو ونو آية نيغو كيموري سبحان ناندا الله فسلم الله فارين دغامن دا غولي ميرهيم بي كا جوندي ميرهيم بي نيا جوندي كين سننغا اي ميغرهيم بي كو ماغرهيم بي نيا ميغرهيم بي كا جوندي اسه ماما سه ميرهوي غو نيا جوندي اسه ماما سه كويا تونتي سنة بو تفسير غومي nga الله هيمو كويا aro batu nyani awo kunebe de batu nyani faren sahaba na digame yugo koni amati Allah faren tide mara golle yugo nya amati ndanya Allah faren jondi mamati Allah faren da yin jondi de bo wotni kunya da al athar aha sahaba nyani matabi'in nyani matabi ugod ni kubir as-salaf as-salih Allah faren da ken kamusiki sine duran koda nanti kunya ne khairinga ken wureni o kanan go berugo ken digara ho ko digara ho nya asun legacy hari gamati Allah farenti mi mati Allah farenda kenya igara nya duro mi gara ko woni kenati al athar kebiri nga tafsir billahi mo kenga tafsir billahi mo nenan to ngai yilli arabu dunga humminu arabagun kullenga ni nenan to har ko da salimi arabu nu biru arabu kan konna siru hal islam on kane in tasallini in maslama wotu yime donc kun diga kun seho tafsir billahi mo kenga parce que qur'ana gani arabun kan nyi an tasur no mangala arabun kan nyatu wa min hunaka ya sawni o manyire o wa tafsirin kinni n'importe quel no qunsu mo qunsu arabun kan nyani an ganda ko gabe twadi wakati kebe na am mo soronde ti yoki gabe to wonde wakati kebe kebrenga ina ijaza kinanga awani nangi lahi men daga mana ke me wure gari ma lahi mo ijaza nyi na diplôme kinanga di wa kingin awos lenga kana atto ya darati tafsirin tuagu bangandi nden tuagu akide wajibin yene nga wasai wajibi yani kini bane gibrin awase o so wasan dikenga ken alkifaiga kata serebla akide anda sornele taga ndi serendal himbe ko tafsirin yana amasro wajibin yana kamma ala seremundu ago ho nyana kenan gata kenan kenan wajibi nyuwe bo serega kite kembre awase ken wure qahana yidi serta magaya ken ballede ay su karatu angal wanyana albab maftuh la haraja fi din laqan mundenni li ghayr islam gondi daiman ho kapa khairinga ago kapa jilinga ago kapa noro lo soninga kenya mundintenni wa ken hinyangan kenya nan kawananya kyo wasene angana ko hayga antariwa awari masala nu benu ga no gondi kenyeni ay men no gorom pinu ko kunya na no gondi wanda hotna hotuna ka hay ay megar himbe yidu no gondi alla gar himbe urarde kunya wadi
حيث الأمر والنهي ken manna no gondi khara kenya kamaka kenya والموعظة wajundu إلى غير ذلك kata kentana gongonde qissanu awa kanundinde nyagalindinde kada ونسبته adam bini aw mani to agunda men tafsir nga أنه أفضل o wotin tafsir nyam pasu shari'an to agunun gabenni de nga tafsir nyen pasasu ko mandenga amati min afdal ati afdal ayam pasasu ya wa asluha wa shari'an to agun sulasilina yayi وفائدة mani nahanai المعرفة kenyani nantui ti Allah sehem mananga na tutu mo timante kama وغايته akempani mania الكون kenyani takke kitayinga تعالى ti dunaro lagra wala lingintakunga أما الدنيا amma aywa aduna naha kenyani angana tafsiri mutu mangana teringa aduna naha kenyani agatan na himbe nya anna kenya anna la tuq aywa anna kamun kabandi hinunga وأما الآخرة amma Allah garannaha kenyen arjanna adi nema ولذلك aha kebiranga kiana na hanga kengulana tafsirin mutu manda teringa angri bane anyime atana himbe nya ampa mintadi atana himbe to na ampa mintadi amma dunan na hankita anga gama kenkita Allah garanna hankana kengo kotononde kinya sabuna inati qara annan sige qur'ana gume di qara annan sige angana kat ango himbe qarna anga wa nyana yamari anga wa tokono kabande kebrena ken qaranga segendini bo hingo tuina ka tilla kasinga anga wa qarna qaramponya mariya anta nyana akabande awa anta tokono kebra ken qarangin qahna wa yang kandinya wal yasbillah ardo kasinga واعلم ken anabuno qur'ana bi hayo magaya anna to qur'ana ayyan qallilatul qadri wurunya na surti awai kahumay bane asusu tandume ke hijibe be hayo maga asuri tabare kata duna kamukaya في مكان ida waran qul wallahu ta'ala maga iwoken qillati daron tagu kallankagun kombe على هذا الترتيب ari ahay o maga mo nebede asuri na wara ken kombe di aywa ken mo ne ken no kun wayi awo alkaba telengandi awo kampata tumundindi إنه توفيق o hawa ibrahim alayhi salam awo sembene kim akem misiri yayi akem misiri bira kebe alkaba allah gara kibarin ko malikanun da na kuna habe ga wai adamarin mun da iti allah o wala tan hanga na hokino ime yere adi basin dare adama sabura adamarin mun sabura ngo ame tagana ayyun kolandi inyoro me kebringa ho gawkatin alkaba na hay ken so kiteno ko tasu tanyere wugunu malka wodi ganano ko tasu o kallen bi sinu sabanai igun kalle ko tasu yi nyana ko tasu tanyere wugunu malka wodi ganana kun ta arne kari wa ma ya'lam jun rabbika illa hu kona allah jaman pakatu tanyere wugunu malka gilli ko tabe kombe kira tege serenda kambe ko tatu serenda joba ko tatu tanyere wugunu malka wara ko tasu kun ta arne kari كين بيت العزة قرآن هري نغري نوني دومي هون ناخري بيت هون واقع بيت المعمور كي غند قامو هليا هون اي بيت المعمور ار بيت العزة انتبهنا تدي فلان تنغرو منغا كود قامو او هلو كين غادي كم بالي ايوا اهيوكو مغا مغوبي غابندي ار كم مغودي كم بالي يانغا ان بني ميغا صلى الله عليه وسلم tampille do sino sikidi tampille do sino siki mo kagana irega dongo irega hana ko tampille sine parce que ti farinya anami yo hina sino siki ti aya mare anabu iqra'i na koye nan anoni matenga dangi wakati bayani tampille sine taragenya hara gundi atimar dome al mashhur kina alla faranguna himbe ganda yana kutunga de ken so anya ken aso anya dome yani dogo mo hizudi
me intak ngine awo suru ma himbe kembe hoga betu anga hoga betu bani anu sanda dono ari tanji kero sino siki qomi hinu nganya mogobe tampile lo sino siki awa qomi hinu nganya mogobe qomi alla gara ko mogobe ya rasulullah an seru kuntar nanga ti digam talio digantaliya ma o garanga ti tongunga mo garanga ti hoyi kem facaringa sorondai nga qur'ana yanga mo farsenga amari komi ahay gapendi mo be amari kem mo godi basana tan segero soranu sikiya nyanga Allah farsen Allah faringa na to makka bagamba na on kane madina tanji kero sura bani yang kaino ke yani o ganda didan kana ko ala tahqiq bo ki do ngabeni do ga boyre kana ay wahim be hawlo ga yang kam makka ken iqra'i lagare be ga yang kam makka konuti ankabut konuti mu'minun konuti waylun lil mutaffifin hakaza kudiya musigo ken qadi makka sura lagare sura hana be ga yang kam madina kenni baqara suranga sura lagare be ga yang kam madina kenni suratul maida ka riwaya na sura nguno aywa ila mesore kundi al fatiha taqaw kundi kebringa honu qati mesore entadi arawunyana nanti arit awa sura bane ngu yang kana tabana tahillu kenta ina muhaliya sura pindi nga amma aya hana be qoni ken qoni ga yanka mutlaqan mesore enta kendi bebe kingen iqra sura bika yongo digamul enta kendi sura lagare bega yanka qahana mesore enta de bebe aya lagare kenni wattaqu yawman alladhi khakanu kotai ago sagene kota be kata Allah subhanahu wa ta'ala atuqari qur'ana awo tagani nagatiyaye huwa di burungkandana ngukendi burungkandi hongo kendi yani ke owa karna kanta golini himbe ga wara batendi ken gara haike keni sarabane keni tampilli ado sura nu karagiyai tagani hillandi kenni aywa ho burunga demba ni ay owa sukarna ga golin tano pep kemba ni tanna gade sura yai tagani sikandi kenni burunganda namba ne yani ken ko su o himbi qarna on ka wana kenyanya o go himbi qarna to na kenyanya kenni suran tumi bane tagani nagaten ni burunganda nan tadi burungandi hon tadi yani hoy wo mako ti kenyi no kama anya kare hoy wo ko ndenda nan di qato kenyana boken ka baani ni matan nagati do sura nu sikiyai wahay wangna hay angana kun nagati hay nasikhu na mansukh kan tamlido hoy nasikhu baani tumuya mansukh baani tanagati ma fihi la nasikha wala mansukha tanagatihi aswana qur'ana yaide asuna allati kin labudda sirebe gotin allati magarani an ku ya gato mo siri kemba allati to ngeni mi ana kan kitedi ona nyani wa harsa ma akoni dengeni awari nga umma anya karyani an ma getu olke annan dango surumba ka bitedi an kwani wara bitedi Allah misal ni Allah di sirebe gandai kalla hoga wa magati wasiyeni wajibi ne an saranun dangani aran mare mun dangani aya ne wa karna sirebe ga ta wonan di Allah di sirebe gandai kalla hoga wa maga wajibi ne anna ko nan di karake kini mai karake kini pawa ya karake kini ko ne karake kini grati wajibi ne Allah ra ko ne alquran lo wa karna me yali akunu ngawa anta kunu wa aw wajibi na ngri wajibi he kari angana nyanaka haqqi yugo yananda angana nyanaka
anga wa ngana sere benu da aga dun kare na ni sere tige enta de kun sunu qawi dura هكذا وصيه وقت النوم انا قلت انا وكبرنا التي توني مي التي انا خنيو كدي انغوتني التي انا ني انغو كنيو كتو كم بالي او انا اقول لك ها نعم او وقت غانا موت وصيه بعدي غانا كي واكو ني تي اقلنا نار وقت بيا سيل لو يبقى سيدا نا an programme saha ngana kara kenya kata kana Allah o no kana yille lari me ke aya ke wa ko ni kallenga ni wakati ya tananya donc wa karna do ken kiti ho hondano bo ken misal bane ya ako qur'ana di o suwa karna bala ga yeni sunna kan ka bane himbi dana saka wala man suka نعم هذه تنغتر هل بيجا ونو برونكاندان انت برونكاندي هونتا ati kem po gabena qur'ana na utu ya sini ya digana wurranga kem po gabo kenyedi amwa ila hakam takendi nanga ba qur'ana harafum jate wujunu ar tampilir wujunu karagi harfu yani alif bay tay tay digana arjanna ka darajanu ken kan kem menyi subhanallah ngarjana daraja kamu karagi sine terende wo ido menaga qur'ana ayan jate wuginu tummi aro kamu tummi aro tanmir tummu aya wa kiqani ala qawlin mashhurin digame yugo abangandeni qur'ana tagande ayan bimbange kingen alla digaminga shu'ara surani musa sirindi dokonga anna kusaka doko kenyi awhon tonni kafirinu ngara kengaran kutu illi gumando kachunga keni attagandenga oganati on digado ayan binjatenga kyo gemme uginu siki ado kamu siki ado tanjikero sikoi attagande harafon bumbange kenya alla digaminga ega wanne gawno musa di yugonga o meya atali hoy himbe tungwa akoni tenni nukran nunu ke hanabe hay ko ni nuke kenni tagandi hananga aywa kafu ke kenni tagandi hillandinga yani ki harafu nogondi ke kelema nogondi donc nunu ke banendi akutengo banendi soran tagandi kenni suratul hadidiya kame aro tanagate ado kamo tangro nagato donc kongo gemme kame mujadala kenni tagandi hillandinga kata alla garunga wakabila ngana haygeda ku tagandi be hawo kuma kenni nisbul hajimi angana darimi angana darim bayna tagani mbundi bo kenya tagani bawo kuma ke kafu heya harafun tagandi he soran tagandi he bo nisbul hajimi nyene parce que harafun do soran do ayam bi ke kenyo nan kaso amma sumunen bindo rubun bindo aywa hizbun bi kenni hi kurumba yadi ke sabura anta kungal likitabi qasi ndi quoi wa kaliman paqe kenni tanyere do wujunu nyere aro kamunna do tankarage kelema nyana alhamdu kenni bane lillahi kenni hillo rabbi kenni sikoi qur'ana kelima tuagunun nagati kullewa dangani bani ni aselamo bani ni anogon jatenga bani ni akempan jatenga subhanallah bani ni akutu mogon jatenga bo keni silla keni ilmu zahiri ni mai ha kun silla ni mi ai aselango himbe ko nanda mana bani ke gure go nyana kebeya haddun ni kempa bega way arabu kanni yime mede maqta'unni awa lillahi la mukaru haye ke gan kawa iga kahuma me aga suro mogobe rabbi gasuro yire mogobe haye ke kane
ado baye ki kana halle alifu nga suro no mobe bokeni maqtaunga aram kanni ngono asreni aram ngine manyani me uganda tay fil maani wal badi'i an wani fahishun yasukku sam'a an wani ngar nyangeni jajayi me wa awtaro ana ke muguna mu Allah ra hosre lunguni masalan an naro aram kanni ndianga diga makane an yukun kilima mulan ko nanda aro kilima qut مثلا على غيث هذا كنا اللي والذي ينزل الغيث قرآن حكمه كنا ميانتام كهرتواني البؤاق هذا ثقيل نين قتين أو تكترنا وركاسو ينبانا رم قصرين ينقهنا وأنت كم من القرآن دي نندي بدي عقمو ما بيان عقمو ما أور عقمو ما كقتيني بكي حرف وكي حرف نتقبل نتقي ميا أنت كم من القرآن دي بيب إلى أن نهاين دي كتا aga me dambini halanken do kanankenga me dambini mogobe ken hogabe ka pasura maganga kote suganda sahe himbe ga sahe akane ago himbe aga sahe himbe ga sahe halle bainahuma tanasub tam isun dambe bani keni goti ni ti qomi angana soni angana kanyun jurumu na gare ngini sere himbe go son dentu aw kaba ko mundi ni ke kanyudo ke kanyun sere ni metate ayana ke mogodi sura num mirabatiye ahayo maga mogobe ogge mukenga anda ko o garanyati o do yare ay o te qur'ana yanka na rabbil izza ahayo maga mo nebede aw ke mo yade ke bila sura ko me kama mogobe ayanu me kama mogobe ka kebe gara to on lo sura nunga gapundi na tagani nanti keni tagani tamundinga ken tagani nagatandinga ken tagani sikandinga wal ajzai keni sarabani keni jamabani hizru yani jamanga hojaji thaqafi kenya na ken awakenya na ken dabari ala riga sahaba nunga ngara mayriga sahaba nunga awa soran tokonu ala kelliga sahaba nunga nga ay meduro kotenyani na tagandi koy ogara himbe koni nandi keni rubu nga keni sumununga keni nisufunga keni hizbunga keni awajuzu keni ay mejtahadinye kenya sabuni onwo sumune nyugo awa jopa wakati nyini sumune nyugo e qissa nyugo naganendi anta siki hinayna qissa nyama ken khana aw ken ganya mun sabura ken kani amma ko ton ta ko nyugo yayi awo karanga na bega wa wuretu awan an patenga sana bas ga ngina qara an si qissa na ganandi an wo kanini kumari kalle ngoni kenna ngin jondi an ala qissa an sirindi bo ken ngoni nyime masala kutenda magano mo himbe kana ganda wuretu sumune ke angela sumune ta ne sahana na sumune ya sahana awan patenga sana ango kata digana mo be ara ken sabuda أمره الله لطفي الله لا ليلة القدر أتقولنا يانغا كينيا نغني أدران سوران القرآن كده بيوغا نديك نيني وقت بيواني سونغا سونغ كتنغا به ليلة القدر إسلامنا والقورين يعني ناسا بنيا الله صلى الله عليه وسلم عتيس سيسوغا ندجمي أو رونغا أنغو كمان الله تعالى باتو mango Allah hinkonni Allah ya hinaka manan maka kebe islamin mundu honyeni Allah ya hayinga ayna anya amden islamin ta ho mundu himbe gan koto Allah nya hamma gadi bo kebe nga ke wuro kore kan kota ne honuti awodo sine nguron su ko hamandenga annandu koto sine ndi na Allah batu wuron su ango gemai ken digam parang oti ho gawno magati ngi kallim banen me digame ben digam mashhur nga ana songa sonyadi anta baka kendi kada qastane na sabu ya songa sonyam pasu sinen qaso suya kebrenga himbe gam pasu honso kai kelli ni kenyadi nga songa so kanko tani ken kana sehenga ben mosri kebra songa so mbega sigige tanji ke kota bane ani
kebre serena ango bati sunyana hoka hay anya am paten kallenga wa anya suhu awa an sondo men kallenga wa anya nenem bati ngawa ango bati o bati nan kazo sun kaso ndi hoka hay wurondi hoka hay la alla anage mun ke wuru barkande wuru sreya oti alla yimera aduran soralliti qur'ana di na ko no kanundai adi na o kanundi magarifu yai inna anzalnahu fi laylatil qadr wama adraka ma laylatul qadr laylatul qadr do ke ko ni mo wureni aram kan to anu maga no kanundai na habe ga wadi ona mundu na o kanundi ken na qore magarib o fati di qur'an yanqi adi aram magan kuto ati asuka mondini khairi wuro nyay wuro kesu na wudu kiyen kenninga ma lahajiri nga bugu ibre nga sun qaso ni sari naganen city ma kempalle honuti hogo ko ni asuri dalle nyaw meri nan de kebre nga tamul lagare ana kenyedi basa tamul lagare sun qaso ngana hinsu na kenyedi wadi hogo alla maga hosre aw hosre mbakadi na ho siri siri mbugu kendi kebira Allah ho sun khiyar min khiyar Allah ma ho ya bari sinendi asuni Allah ko tanyi asuna qasonyi aqaso sere son qasonga me son qasonga tamulu sikane atamul lagare ken gam pasuna da tamu hanando hilandinga na sabuya Allah farda ken mogonun koda na ya gon koyo kebira ken sabuda honu di himbe gara wala son qasondi kempo bane yana wala tamul lagren ka hanadi kemba tamul lagren dan ka nguroni e andu kota sui kenda ho ngina seri anyam mo bango gemai ango wi sallina ango ho sallina ko tan zikri none ana duwa nyanyi mida uru jawi akota duwa ngo jabini on di basinda na atungi nga ti o ne ya mundunu hadisi ni wala kengo ona mundu ko tanu benu gani joninga ona mundu tampilendo bane ma tampilendo siko ma tampilendo karago ma tampilendo nyeru ona mundu kudi ma tampile ado kabu on di tampilendo nyeru kena kamba والمسوها بالتاسع والسابع والخامس يعني التسعة الباقية تمدلوا باني السابع يعني السبع الباقية تمدلوا سكو هكذا تمدلوا باني تمدلوا سكو تمدلوا كراغو تمدلوا نيرو تونا من لكني مهون قدي أيوة سنقا سنقوتا هنان نجا قوتا بي كن قوتان إلى القدرياني كن قهنا مغوم كتابوني ol lengi ganya alami sanga lingi gana kota hananga bo yiri gana kaso ken no gondi kota ni wono kenyan gime ken kota ngali ado kadringa hunda ko ni ken modi nga honu qati tampile no nyeru kenyani mutlaqan gamul ndadi o gonni kota bi da kirimen kota tango kun qari dalungo me iri hoyno me donc ala kul hal ke kaso ko nyani bo tamul la ngare nyani serena yidu qoto mo siri ki qasori la Allah angu gemay Allah sallam aka guminda tirni salama adi Allah fare o ganda nyoro liyatul qadr ya ona mani koni akenyi Allah fare nyake aya tirni ganga wona aya kunsu ko mandenga Allah fare ta dangani aganda gemo akodanga aga wotini Allahumma innaka afuwun karim تحب العفو فاعف عني اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني أورين كما أنك يعني يا هانا ينغا أن يعني تنغا هنان سرنغا أنو يا هاي مندا يا همغا عائشة غير ويانغن وكنت الله بسلم أنت اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدارين اللهم إني أسألك العفو والعافية في الدارين أنت الله غنيا غنا يا هاينا
arol la hianga naro lagara e alla ga yahe ko me magra alla hiyandi duna arol lagara man to halle to kebrenga islamin walla muringan kebe dan alla nya hamma la muri an alla hiyan kita naro lagara do depu do logonto o mata na ma hotana ko de mango do nyana ko do no hilyam pakara to gidi anya ikahamma alla farinya ni tongo ikagu nyangarunga bo ikada ko yumatonunda duwa depo duwa logonto sega kata arkan hilla sallimi saqhon salli halle anyurai anga kata ho ngena kemballe anyurai awori waye nyugodi har serebe ganda asaqhon salli jamandi ara soba anda kita awori waye nyugodi haranga la soba mbale salli jamandi awori waye nyugodi haranga la soba mbale salli jamandi anda kita yani allah hiyan new kote ndadi donc kay la ko nyindeni do jabe la ko nyindeni son kaso gele sire inda ngane sidi anga honne sunya ki ha islam on tono mundi kasonye iganati diga ke sagadi gorbani ganda ya ma awngena wujine aro ke sagadi ko ni gorta miani o oramina sikandari gorbani ngena wugine sagabi orano ye bo son kaso nya hay ken sagai ke wuro yani ken sagai ono ngane sidi arno gumni sawanga assalamu alaikum